Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha ya nimugoroma biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Tugarutse mu myeru di. Murabona ko twamaze kabisa rwose kuba twambara amata. Birumvikana rero ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dukurikirana amakuru agiye atandukanye turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwayo. Angira ngo ku munsi w'ejo nibwo twakiraga drone itubwira yuko ikijyanye na CNDD FDD ishobora kuza kugaragaramo by'umwihariko ibintu navuga yuko atari byiza. Tumaze iminsi twumva korogana hagati y'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo banda kugarika. Aba ni bamwe mu barugwana shyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi bintu tugiye kubyinjiramo ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kuko badukurikira bari mu makori nagiye atandukanye, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mulangala, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine by'umwihariko zigiye zitandukanye. Tubasanga Bubanza, Kirundo, Gitega, mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 turasuje. Ariko kandi rwose nyamuneka tubaye nikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, Kude Chapeau Kigali mu Rwanda, bari Kampala muri Uganda, bari mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia. Tubahaye ikaze ku mugabane w'Uburayi, tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya 6 diaspora, badukurikira bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa barahari cyane. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Muraza kunyemerera tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko tunaze gushinga agati ahantu bita Uvira. Ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi mu minsi ishize. M23 yabari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icumya mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu, Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurwi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira yaba ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo genda ibi tugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tubikomozo ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyemera nko tugaruka kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'abagenerali mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka mu gihe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'Ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwa ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego rwo hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituribuze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka twebwe nk'umurwi wa CNDD FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu n'umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma yuko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata
icyitwa by'umwihariko ubutegetsi cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yamaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC gahuza muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mwabantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona. Nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agera mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye yo numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, no kuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo ari byo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza, ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. No kuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse, uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Nyanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gateranzamba kanyina wanzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo witwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika. Tugaruke kuri aba Agatoni Rwasa. Aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batabona vuga rumwe n'ubutegetsi.
ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka, ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi. Kuko nimba twibukirana neza muzi ko na Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, uyu bunyoni uri muri gereza amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza, aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Muribuka kudeta yageragezwe, iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo, ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa, ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo, nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni, bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyisha inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite, muzi ko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi, abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha, avuga ari kijyana mu baturage, ngo birashoboka ko ashobora kugenda ku byo abaturage bashaka, akagira ibyo basaba, noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose, by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyijwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange, cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota, kuko hari iminota tutarenza buri yegeze nko muri 15 gutyo. Mwabantu b'Imana mwe dusa nkaho tugize gute dusoze, ariko reka twikomereze by'umwihariko tugere twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira uko twaswa ihagaze, tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR, tubabwira Imbonerakure, tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato, tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa, ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo habaho deployment, kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3, hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwa ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazowa narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa ba Colonel Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho, kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya Zabwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyiragongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafitiye umujyi wa Uvira bashobora kugira gutya bakaba bahita babitwishyura, noneho bakadukubita natwe icyitwa surprise, ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya miripuko y'amasaso itangiye kugenda igera no mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo, ndetse amaterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisegi Bakti ni hano muri teritwari
ya Nyiragongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutaramu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi. Rwose yagize gutya yikoza mu ibaba rya wino, byari ku isaha y'isa 3:00 igera kuri 20. arambwira ati mutaramu bwana Moses ati nazakatanya mazaba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, uwacyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukurira amabe angahe, uwanyura afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotango ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje babasore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe, ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubitanga duyi, barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda Goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahazanga Isekibati aha muri teritwari ya Nyiragongo ndetse muri hano mashyamba hose ikitwa FDL bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigenda neza. Cyangwa ku buhanga bw'ibyuma baza kutubwira nimba iminota by'imyaka 15 yageze kugira ngo turebe buryo ki dushobora kuza gusoza by'umwihariko muri rusange. Reka by'umwihariko tugenda turangana no ku musozo tugaruke gato hano by'umwihariko mu gihugu cya Kenya. Hari amakuru yakomeje kugenda ahagera by'umwihariko y'amabandi akomeje kugenda akora mu masaha y'imugoroba agateza umutekano muke. Gusa ahangaha abashinzwe umutekano ndetse n'inzego z'umutekano zamaze gutangaza yuko ibintu zibu bishyira ku murongo ndetse umutekano ukongera kuboneka. Reka tunabashimire bakunzi ba Duniani Kote TV, babwira ntiyari Moses wanyu nk'ibisanzwe, turaza kugarukana mu kanya tubagezaho n'andi makuru. Murakoze cyane. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi. Ukraine nayo nyene iyobowe na baturuka kuri abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyene ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomoka ko na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni n'Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafrika, imiryango y'Abanyafrika myinshi yavuye kuri Ham, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru hagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za
za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri est na nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Japhétites. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana. Kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega ninda zoyobora le nouvelle ordre mondiale? Tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe. Ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy, Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi. Kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, n'ibyo twavuga ngo ni ibo bapolisi b'isi. Ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo les Japhétites, les Chemistes na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, urubyaro rwa Japhet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi. Hanyuma ku mugabane w'Abarabu, ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye, biriya bihugu abakomoka kuri Japhet, abakomoka kuri Japhet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize icyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cy'uko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrètes et spirituelles sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn,
izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga ikorana n'amashetani yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale izoba iyobowe na antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramwo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Ico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèse. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Burusiya, Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Burusiya, Abashinwa, ces grandes puissances zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Senegal bita retiraillere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'irondakoko, ngengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini y'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo
abaturage bayibaza iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona aho umuntu aba n'ibindi byinshi umuntu aba akeneye, communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga nongera gutera akamo namira bitwa ba Perezida Ndayishimiye hariya ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira. Kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro, bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore, Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo byuko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe Iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari do tuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma
tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoroni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koroni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura. Nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igiha bashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muraho, ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'uruvyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nico gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu boganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zironda koko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe baho ku isi. Nico gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bye, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyene mwariciyemwo amacakubiri, mwariciyemwo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro,
ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu bo muri opozisiyo Burundi, mutekereze mu gihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD-FDD buratugoye aha n'aha n'aha, nimba butabagoye naho butabaremereye atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho, ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza